Halo teman-teman, hari ini kita mau berpetualang mencari kuburan ondel-ondel. Kira-kira di mana nih ya kuburannya si ondel-ondel? Coba teman-teman kita cari yuk. Di mana kira-kira letak kuburannya nih? Apa ini? Ember ya? Coba kita buka. Wah, ini apa ini? Ini apa ini? Wah, kuburan ondel-ondel nih. Ondel-ondel dikuburin di depan ember. Coba kita taruh di sini dulu teman-teman. Kita taruh dulu di sini teman-teman. Coba kita cari lagi di mana nih teman-teman. Temennya si ondel-ondel nih. Di mana lagi nih? Wah, ini ada nih ondel-ondel warna kuning nih. Pocong ondel-ondel. Ondel-ondel warna kuning. Jadi kita selamatkan lagi teman-teman nih. Pocong ondel warna kuning. Kita cari lagi teman-teman. Kita cari lagi di mana lagi ini. Wah, ini nih biangnya nih. Biangnya si pocong nih. Yang warna putih nih. Yuk kita selamatkan lagi teman-teman yuk. Wah, udah 3 pocong ondel-ondel. Berapa lagi nih kita cari coba? Di mana lagi nih kita cari nih? Kira-kira di mana dia berada? Coba teman-teman. Di mana teman-teman nih? Wah, ini lagi nih teman-teman nih. Ini ondel-ondelan nih. Di samping batu nih. Udah mau dikuburin dia. Mungkin dia takut ya dikuburin. Yaudah coba kita selamatkan lagi si ondel-ondelnya. Kita selamatkan lagi dia. Yuk kita lagi. Di mana lagi nih kira-kira? Di mana nih ondel-ondel ini? Coba. Di mana ondel-ondel yang berada lagi nih? Di mana ini ondel-ondel? Wah. Ini nih. Ini kuburan ondel-ondelnya ternyata nih. Yang baru dikuburin satu nih. Kita bongkar teman-teman. Yuk kita bongkar satu persatu. Ayo. Coba kita bongkar. Ondel-ondel dikuburin di atas pasir. Waduh. Ayo kita bawa teman-teman sini. Kita bawa ke teman-teman. Nanti kita kuburin masal ya. Coba teman-teman. Udah cantik dikuburinnya pakai pasir, kasihan banget teman-teman. Teman-teman. Udah komplit nih dia. Ya teman-teman, kita kembali lagi nanti di petualangan berikutnya ya teman-teman. Jangan lupa di like dan di